Ita persis hati na katak Jesus Kristo ne 100% ema 100% mos maromak. Ane sang ema ni bela hamlahan, ni bela hamrok, ni bela kole, ni bela hetan na dasaung, ema bela bakunia, to ni bela mate ya krus. Como ane sang ema nia nunca halo salah, ia nia la ya salah, nia la konya salah, no nia mos perfeito. 2 Korinto capítulo 5 versículo 21 behang. Nia ne bela hatene salah, maromak halo ona nia say salah, tamba ita. Ia ni hati kata Kristu lah hatene salah, halo ona say salah tamba ita. Ita hoto tu hatene kata soma romak bet mak lah hatene salah, lakunya sesalah, la ia salah, no lah halo salah. Se Kristu lah hatene salah, signifika nia mos maromak. Tamba demak oing haudiang ne. Jesus Kristu ne 100% ema, 100% mos maromak. Razão ida husi razão selu, tambah sa Jesus Kristu tinggi say 100% ema, no 100% maromak. Tambah ia emanya oing ni bela mrik hanesang maromak, ia maromak ni oing ni bela mrik hanesang ema. Tambah ia emanya oing ni bela representa maromak, ia maromak ni oing ni bela representa ema. Ni bela lori maromak mai ema, ni bela lori ema ba maromak. Tambah nemak ia John kapitulo 14 versículo 6, Jesus diang, "Kau magdalang dian los nomoris, ema ida la bela bato amang selaliu hosihau." Kristo diang ni magdalang laya ema ida ba maromak selaliu sinia. Siasne maromak hakar kasur ema tengki liu si Kristo. Nemos ema hakar kasur maromak tengki mos liu si Kristo. Ya Kristo mak ema ho maromak kasur malu. Kristo mak say sentro entre maromak ho ema. No bila mo sa katak mediador entre ema ho maromak mak Kristo red lahatan selu. Ya Timoteo kapitulo